तंपाकी डिस्ट्रिक्ट मरी याउना डिस्ट्रिक्ट तरेत मे तराग तरेत फाउबा कर्फ्यू थमख्रे फार्मेसी अमसुंग वेटनरी मेडिसिन दुकान नतना अतई अमता हांगबा यारोय मणिपुर कोविड-19 की लाइचत अकीब फंगना हेंगलकपगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट तरेत इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्चिंग चुराचांदपुर अमसुंग उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हयेंग मे निपानदगे था असिगी तराग तरेत फाउबा कर्फ्यू थमख्रे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन थोखिबा ऑर्डर की मतुंगिना फार्मासिस्ट वेटनरी मेडिसिन योनबा दुकान नतना मखल अमता की दुकान हांगबा यारोय मीडिया पावर फायर सर्विस PHED कैप एंड PD होम हेल्थ रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नतना अतोप ऑफिस खुदिंगमक थोंगलोनगने स्टेट असिगी हेल्थ केयर फैसिलिटी सिंग सांगागी याउना हॉस्पिटल क्लिनिक नर्सिंग होम अमसुंग हेल्थ केयर वर्कर सिंग सथोक चसिन तौबदे अथिंगबा लैते स्टेट असिगी तंगाई फदबा पोलम सिंग पुथोक पुसिन तौरिबा गाड़ी सिंग ऑक्सीजन सप्लाई गा मरी लेनबा गाड़ी LPG अमदे ऑयल टैंकर पावर सप्लाई फायर सर्विस वाटर सप्लाई वेस्ट नत्रगा गार्बेज क्लियरेंस PDS मेडिकल नत्रगा कोविड सर्विस का मरी लेनबा थबक सिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इंटरनेट एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अमसुंग गवर्नमेंट अयाबा पीबा डिपार्टमेंट खर की गाड़ी सिंग सथोक चसिन तौबा यागने IOCL के स्टाफ सिंग सथोक चसिन तौबा अमसुंग पेट्रोल पंप अमसुंग LPG आउटलेट सिंग हांगबा यागने मी लेनबा होटल ख्वाइदगी यामदबा स्टाफ सिजिनदुना हांगबा यागने अदुबु रेस्टोरेंट हांगबदी यारोय अतई लेमहौरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंग की ओइनदे था असिगी तरुक्ता थोखिबा ऑर्डर अदु मखाताना ऑर्डर अमा थोक्रिबा फाउबा चनगने हिरम असिगा मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना मथौ ताबा ऑर्डर सिंग थोकदबने ऑर्डर असि थवैदबा सिंग आइन की मतुंग इन चैराक पीगदबनी हाइरे स्टेट असिदा हौजिक अंगकपा मओंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंग नोंगमगी हेंगलगलिबा अमदे मी सीबगी चांगसु हंथदना लैरिबा असि येंगलगा डिस्ट्रिक्ट सिंगे डिप्यूटी कमिश्नर सिंगना माना कोलिबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा मथौ तारबदे कर्फ्यू लाउथोकपा याय हाइना चीफ मिनिस्टर N Biren फोंदोखरे ngasi numidang wairamdagi Chief Minister N Biren na video conferencing ki kuthangda district singi deputy commissioner sing superintendent of police sing chief medical officer sing Regional Institute of Medical Sciences RIMS Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ke Dr Singh loina na covid care center sing da leiriba Dr Singh yauna hojik lamda masida oideba covid-19 ki laichat asigi matangda review meeting ama pangthokre वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग दा पांगथोखिबा रिव्यू मीटिंग अदुदा चीफ मिनिस्टर N Biren ना हौखिबा नुमित खरनी असिदा यामना खंगौदबा मओंगदा स्टेट असिदा कोविड-19 की पॉजिटिव ओइबा केस मसिंग अमदे मी सीबगी चांग हेंगलगलिबा असिदा यामना हक्सिन लौबगा लोइना नाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंग अमसुंग डॉक्टर सिंह ना लाइसेट असि लाक्सिनबा होनबदा हेना पांगल पुथोक्तुना मियोइबगी पुनसिबु कन्नबा अमदे पॉजिटिव केस मसिंग असि हंथानबा होनगदबनी हाइना अकनबा वाफम सिंह थमखे करिगुंबा फिबमना यारक्तबा ओइरगदे डिस्ट्रिक्ट सिंगी डिप्यूटी कमिश्नर सिंगना लाइसेट असिबु लाक्सिनबगीदमक्ता माना कोलिबा मफम सिंगदा कर्फ्यू लाउथोकपदा अयाबा पीरे हाइबा वाफमसु चीफ मिनिस्टर N Biren ngasiगी मिफम अदुदा फोंदोखे मसिगा इरोइनना DC सिंगना लाइसेट असिगा मरी लेनना मथौ ताबा मैन पावर सिंग इंगेज तौबसु यागने अदुगा गारीना चिंगबा मथौ तारगसु नोंगमगी ओइना ngangnaduna पैसा पिथोकलगा वाइबा यागने हिरम असिगा मरी लेनना ऑर्डर अमा अथुबदा थोकलगनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर N Biren ना फोंदोखे चीफ मिनिस्टर N Biren ना हाइखे कोविड का मरी लेनना नुमित सामनी थबक तोबा मेडिकल प्रोफेशनल सिंगबु गवर्नमेंट थबक कौरकपा मतमदा अहेनबा खुदोंग साबा पीगनी हाइरिबा असिगी मथक्ता हॉस्पिटल सिंग अमसुंग कोविड केयर सेंटर सिंगदा कथोकपगा लोइनना थबक तौरिबा सिंगदा इंसेंटिव सु पीगनी मरी लेनबा खुदिंगमकना यारिबा मखै मी पुनबगी थबक असे तौहंदनबा हाइबगा लोइनना डॉक्टर सिंह मसाना अनाब सिंह हक्थेंगना चंगदुना चांग नाइना येंगबियु हाइबा अपील सु चीफ मिनिस्टर N Biren ना तौखे ngasi pangthokiba video conferencing aduda public health engineering ge minister L Dikho forest and environment minister Awangbo Niumai hill area committee ki chairman K Laisio advisor to CM health Dr S Ranjan DGP LM Khokte additional chief secretary MH Khan amade atai atopa official singsu saruk yakhe prime minister na Manipur Tripura amasung Sikkim ge CM Singawari sanakrai
Laibak asida COVID-19 gi laichat akiba phangna sandorakpaga loinana state singda lairiba health infrastructure singi matangda Prime Minister Narendra Modi na Manipur, Tripura amasung Sikkim gi Chief Minister singa wari sanakre. Prime Minister Narendra Modi na state singda hojik oiriba laichat asigi phibam gi matangda state government na lakhotliba thabak sing karino haiba yengsinbaga loinana state na thengnariba awatpa sing center dagi pangba yaba mateng pangani haibagi thajaba pikhi haire. Prime Minister na state singi Chief Minister ga wari sanariba sing state singna laichat asigi matangda kari awaba mayok naribage amasung kari tauba yabage haibadu khangdoknabagi damak sang naina satharakpa program gi saruk amane. Haukiba sagolsel numitasu Prime Minister Narendra Modi na Telangana, Andhra Pradesh, Orissa amasung Jharkhand gi Chief Minister singa laichat asigi matangda wari sanakhe. Prime Minister na Puducherry amasung Jammu and Kashmir gi Lieutenant Governor singasu wari sanaduna Union Territory sing aduda laichat asi karamna thengnaribagi haibagi matangda wa khanakhe. Amaromda haukiba sagolsel numita Prime Minister Narendra Modi ga wari sanaraba matungda Jharkhand gi Chief Minister Hemanta Soren na mahaki Twitter da Prime Minister bu hunduna nganglakhiba amada Union Health Minister Dr. Harshvardhan na kanna yaningdaba phongdokhibane. Manipur gi Chief Minister N Biren Singha nasu mahaki Twitter da Prime Minister na phone torok pa haibasi karigumba ama thajaba pibani haina lawe. Laichat asigi matangda Manipur na thengnariba khudong sadaba sing Prime Minister Modi na pukning changna tabi haiba wafam phongdokle. Mizoram gi Chief Minister Zoramthanga su Prime Minister gi isu kaya gi matangda wari sanakhe. PM ga wari sanaba asi yamna nungai haina phongdokle. May amasung June thagi cheng metric ton 19,710 thunglare. Tha ni gi cheng yenthoklegane petrol LPG su marang kaina leire Minister Satyavrata. COVID-19 gi second wave na piriba achoba saitheng asida miyamna chanaba cheng imung amamam gi mi amamam da cheng kg manga pinaba. PM Modi na lakholagpa khongthang gi matungina PMGAY 3 scheme gi makhada cheng metric ton 19,710 thunglabaga loinana cheng sing mari leinaba authority na chingthoknaba haukhre. Loinana thunglariba cheng sing phangpham thokpa beneficiary singda soidana athubada phanghalagane. Petrol amadi LPG gi polam singsu marang kaina leiri haina KPNPD gi Minister TH Satyavrata na phongdokhre. Pausi asiga akhanaba wari sanaba amada Minister na hai May amadi June thagi cheng ase mari leinaba DC singda allocation pikhre. Loinana cheng sing asi singthoknaba kendra singi leiriba agent sing amadi transporter contractor singi marakta pau phongnaraga cheng sing asi athubada singhallaga phangpham thokpa beneficiary singda phanghanba hauragane. Cheng sing asi singthoknabagi darkar leiba labor sing adumak sizinagane chana thaknaba PDSK item singda awatpa amata laihandanaba honagane. Petrol gi stock su numitara nirom gi adumak normal da leire. LPG su stock ta leifam thokpa saruk leire. Handaki second wave asida positive oiba imung khaktamak chanaba polam sing pibagi mawongda sathare. Loinana thangnariba yum sing ase containment zone oidabasu chanaba polam singi oinade saruk thungbagi wafam leitre. Asigumba phibam ase kendra singi oina paikhatnagadra haibadu khanagane. KPNPD gi Director Ranjan na hai May amadi June thagi thunglariba cheng ase cheng metric ton 19,710 ne masi hojik mari leinaba authority singna chada taragi changda singba haukhre. DC singda athubada yenthoknaba khangankhre. Phangpham thokpa beneficiary singda phanganba haibase department asigi akanba direction ne.